Uyu ni umukino wa 11 wa shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza English Premier League yakomezaga kuri uyu wa gatandatu tariki ya 9 Ugushyingo 2024, aho ikipe ya Brighton Hove and Albion yari yakiriye ikipe ya Manchester City kuri Palme Stadium. Manchester City yinjiyemo neza mu gice cya mbere, dore ko ku munota wa 23 gusa Erling Braut Haaland yanyuze hagati ya ba myugariro ba Brighton areba uko umuzamu ahagaze, maze amucisha umupira hagati y'amaboko uragenda uruhukira mu ncundura. Brighton yakomeje nayo kwataka mu buryo bukomeye, gusa igice cya mbere ntikigeze kiyihira, dore ko Manchester City yari yayirushije, ndetse igice cya mbere kiza kurangira Manchester City iyoboye n'igitego 1-0. Igice cya kabiri Manchester City yakomeje gushyiramo imbaraga zikomeye, gusa Pep Guardiola wari wamajije kwizera yuko atahanye amanota 3. Umunota wa 78 Joao Pedro yafunguye amazamu ku ruhande rwa Brighton bitewe no guhagarara nabi kwa ba myugariro ba Manchester City, abiba umugono abaterana umupira mu izamu. Igitego cya mbere cya Brighton umunota wa 78 kiba kiranyoye. Brighton ikomeza kwataka izamu rya Manchester City, ndetse ntibyanatinze kuko ku munota wa 83 Mati Ole ese asobyamo igitego cya kabiri. Umukino urangira Brighton ivuye inyuma itsinda Manchester City ibitego 2-1. Imikino ibibaye 4 yikurikiranya Manchester City itabona intsinzi, dore ko yatsinzwe n'ikipe ya Tottenham 2-1, Bournemouth 2-1, Sporting Lisbon 4-1 na Brighton yayitsinze 2-1. Nyuma y'umukino Pep Guardiola yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru, bamubaza impamvu arimo aratsindwa imikino yikurikiranya. Pep Guardiola agira ati, maze imyaka 7 muri Manchester City, muri iyi myaka 7 twegukanyemo ibikombe bya shampiyona inshuro 6. Ubanza uyu mwaka atari twebwe ari iyindi kipe. Akomeza agira ati, simwakabaye mutubaza iki kibazo kuko namwe murabizi neza ko mfite imvune z'abakinnyi, ndetse ndimo kugerageza kubasimbuza abandi. Buretse kugenda gatoya, iyi ni BT Sport, aho uzajya ukura amakuru ya siporo akakugeraho ku buryo bwuzuye. Niba ushaka amakuru ya siporo, ubusesenguzi bw'abakinnyi bose, abatoza, amakipe, Arsenal nk'abakinnyi Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, Kylian Mbappe, abakinnyi nk'abo ngabo nka Saka, abantu bakizamuka, ndagusaba gukora subscribe kuri BT Sport, ubundi ujye ubona update za buri munsi za sport. Subscribe, share, comment, icyo kintu ntukibagirwe. Tubane kuri iyi channel BT Sport, tujye tuguha show za buri munsi. Hasta la vista.